kanti umphathi weqembu lalapha ke eRomania Steau Bucuresti yena ke uGigi Becali uthi ke akekho happy ngeperformance yaka Siyabonga Ngezana oye wajoyina ke lona ke leli qembu vela ke lana ke eNingizimu Afrika kwiqembu ke iKaizer Chiefs. uNgezana ke oneminyaka engu-26 kuwena ke unyaka lona ke ka-2023 uye wajoyina ke leli qembu leli lona ke iSteaua Bucuresti. Lapho ke siye sabona ke emidlalweni wokuqala uNgezana ke uye wangena ke wenza lona ke iphutha, kodwa okwamanje ke lo mphathi sekabeke ke imali engango-195 million ukuthi ke noma ngabe ubani ke onesifiso sokuthi ke athenge yena ke uSiyabonga Ngezana. Lo mphathi ke akekho happy ke ngeperformance yakhe ke uSiyabonga Ngezana, ingakho ke sekabeke le mali engango-195 million ukuthi ke athengise yena ke uSiyabonga Ngezana.